Father Didas Kasapuri nagira bicyuzo kuturage n'abazahi babo mu museji no kwetisizana na mnongo mbere birukwere biturumu ahahona yabakuriye kutambura ahabikiriza batandikira aharuguru ya Uganda mataagi batyo nuko kugaruka hakereziya ubwo barikwesimira ku Yezu yatahiro muri Yerusalemu uko bone byo mitubahita kubimanya ukashanga mukabashoma Yesu mu barikomu ukashanga mukabaroje barikomu ukashanga mukabi abisi barikomu ukagise abisi tubize rizoba ninga bashoma tubize rizoba agise natero barumashi kunkari jesha kugira ngo bayira tuyita nabo wanji wene eshahe jine uriyo machi mintereza rebe kandi twambulanza muri Yerusalemu n'istinwa nyabara we koro inebyo mukuture kukomere chindo biragarice utahimwe rumwere Oriyo mwishengero wa Bweju district Honorable Francis Omujuche nawo hona yataba mu kishaboku bitine byatugambira hizoberi turo munso mutwepanga kwetwara mu y'abamani y'abakama y'abebembezi wantu wendo businguzi yende mpora twazeje babo buringaniza tugiro mugasho Omugandi ahari St Andrews Hika umukishaba kwa mataagi kwa ebembura Father Felician Kananura kandi yayerko kwatwaho ahabwa abantu bari kwinganiza imibiri yabo na n'ibintu byenzi n'abashuma n'abamuhinganisa na nesente n'abamuhinganisa na n'ibindi bintu is exchanged for other things. Baraba yutanaza kumutunda siringi zingaye erizoba n'ekiro kya mataagi abakristo nitushemerererwamo na mnonga kuturukwikizobeeri tuba twamanya ngo turene twiririra akatungutungu ko kucungurwa kwetu Omuganda hona gekiro kya mataagi abeje bashabwa kugera mu cyamirungi no kutina ruhanga kibahwero mishomo yabo ebyaba hal Desta Primary School Okwesimira ekiro kya mataagi umunwa oreba ngogo umunwa kubasa kwenda kujuma abantu kuko your mouth must speak good words. It must speak words that construct others. Ebigambe bikombeka kombekana abashomesa mukombekana muri kuhaburana Aba TV West Susan Chelsea